MeghalayaPost.news. Menteri Rangba ke Jelang Konrad K Sangma mentah kesingulapan benaba ke Sorkar Jelang kelarai bentung dak kekenhuan tohkit bekatpang belatip ke Judicial Inquiry Commission nak bentaban pak tohkit benia ahlor ke jingja besngsi bahadu ar penyungut kemensi bakordor kibature ketika par Dewiong kiladu no ela ke jingim nak dawa jingbthei ke par Dewiong hamen sengat baha bahis Jointia Hills ke Sorkar Jelang kelarai ru bentung dak Judicial Inquiry Commission kabadai katkum ke Commission of Enquiry ang kenang beniok tohkit benia ahlor ketika jingbthei ke par Dewiong ong Konrad Sangma Menteri Rangba ke Jelang habapos hakaran sam social media mentah kesengi. Lapan paru arngut kitrai par Dewiong forme cermang laipun rius nem karta baru syama hiwar tau pu ars nem karta kila syakem hakipulin pan mentah kidang don salai sengi hakajing toket kipulin police custody. Susu lapan paru baki bor Sorkar kidang toket benia baru ban kemi bahaya gitu kibladu kejingim baru kejing toket berkejing peteng benwan kadang ya syakmat harangkat kejing toket kebeladang ya syaprang halor ketiga kejing ja basungsi. MeghalayaPost.news.